Assalamualaikum teman-teman. Kita mau mecahin balon bareng ondel-ondel lagi. Oke. Ayo kita nyanyi, mau warna apa dulu? Pink. Pink. Oh ya udah, green dulu ya. Satu, dua, tiga. Green color, where are you? Here I am. How do you do? Ayo pecahin. Ayo. Pecahin. Bisa nggak? Coba bantu Akis ya. Wah, ondel-ondel, bantuin ondel-ondel, bantuin ondel-ondel, pecahin. Aduh, pecah. Isinya apa itu ya? Wah, dapat Kinder Joy. Oke, sekarang warna pink. Pink color, where are you? Here I am. How do you do? Pecahin warna pink. Ayo Akis pecahin. Aduh. Bisa nggak? Oh, suruh ondel-ondel pecahin. Kasih palunya ke ondel-ondel, pecahin warna pink. Pink color, where are you? Here I am. How do you do? Pecahin ondel-ondel. Apa itu? Permen lollipop, ya warna pink. Oke. Kita pecahin balon warna apa lagi Mas Rehan? Kuning. Yellow color, where are you? Here I am. How do you do? Pecahin. Waduh, gimana? Wah. Palunya dibalik deh, Waduh, terus. Ya, gak bisa. Akis bantuin. Apaan tadi tuh? Oh, nggak ada hadiahnya teman-teman. Zong. Oh, jatuh keluar. Jatuh nggak? Oh, ya udah. Kita pilih lagi warna apa? Warna biru. Biru color, where are you? Here I am. How do you do? Pecahin. 1, 2, 3. Wih! Ore, apa itu Akis? Apa itu? Kinder Joy. Oh, Kinder Joy Rapunzel. Hore. Red color, where are you? Here I am. How do you do? Semua ondel pecahin. Aduh. Wah. Alah. Gantian Akis. Oh ya, Akis masuk, pecahin. Ayo. Wah, hore. Apa itu Akis? Kentang goreng, yupi. Oke. Yuk, sekarang warna apa itu? Blue color, where are you? Here I am. How do you do? Ayo, ondel suruh mecahin, ondel. Oh, ondel suruh mecahin, Mas. Aduh. Bisa nggak? Coba ondel suruh mecahin. Wow. Apa itu? Hamburger. Oleh. Terima kasih ondel. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Dadah. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.